Pozdrav svima i dobrodošli na moj kanal. Da mi je neko rekao da ću u 2 videa za redom da pričam o Kori Asami kao šipu, rekla bih mu da nije baš pri sebi jer me njih dvije u tom smislu ne zanimaju nešto pretjerano. Šta više, jedino ih pominjem kada treba da komentarišem loše šipove. No danas neću roastovati hardcore šipere kao što je to bio slučaj u prethodnom videu, već ću pričati o stripu Turf Wars koji nastavlja priču nakon kraja 4. sezone Legende o Kori. Ovaj video mi nije bio u planu, bar ne za sada, ali kad sam već pričala o stripu The Promise i nastavku Poslednjeg vladara vjetrova, zašto ne bih i o ovome? Sad slijedi ona moja standardna priča kada vam kažem da ako sami detaljno želite da prođete kroz strip, možete ga naći na sajtu Read Comic Online ili pak na YouTube-u na kanalu Zeki-san. Pa ako ne želite spoilere, preporučujem da izađete iz videa. Da ne bih dužila dalje, hajde da počnemo. I got issues, but I love myself. Kao što i sami već znate, nakon Kuvirinog poraza Republic City ostao u ruševinama. Mnogi ljudi izgubili su svoje domove, pa čak je otvoren i novi duhovni portal. Turf Wars u osnovi se bavi samim rešavanjem te situacije i vraćanjem starog sjaja epicentru svih dešavanja modernog avatar svijeta. Kao što i sami možete da primijetite, Turf Wars dosta je sličan, barem po toj nekoj osnovi The Promise trilogiji, jer se oba stripa bave stanjem svijeta nakon jednog teškog događaja koji je ostavio brojne posljedice, kako u materijalnom, tako i u duhovnom smislu. Naravno, 100-godišnji rat i Kuviri i napad na Republic City ne mogu se porediti po veličini i uticaju, pa se tako ni sam kvalitet ovih stripova ne može porediti. Ova trilogija stripova priču Legende o Kori nastavlja odmah po ulasku Asami i Kore u duhovni portal, gdje mi dobijamo odgovor na pitanje kada su njih dvije shvatile svoja prava osjećanja i zašto su sada zajedno. Naime, navodno se to desilo još po završetku knjige 3, kada je Kora morala da ode na sjeverni pol kako bi se oporavila. Tada je shvatila koliko joj Asami znači, no nije mogla da se brine o tome u trenutku kada joj se čitav svijet srušio. Što se Asami tiče, ona je svoje osjećanja uvidjela tek kada je Kora otišla na liječenje i to nije željela da joj saopšti putem pisama, jer je strahovala da Kora ne osjeća isto. Nakon toga njih dvije odlaze na južni pol i saopštavaju Korinim roditeljima da su zajedno. Ovo pominjem isključivo jer je ovo prvi put da u Legendi o Kori vidimo neke specifičnosti vezane ne samo za stanovnike vodenih plemena, već za čitav svijet, tačnije, dati su nam različiti pogledi i shvatanje same seksualnosti. O ovome ću detaljnije pričati kada budem analizirala sam strip, jer će ovako video trajati predugo. I zato vratimo se na priču. Prava stvar počinje po Korinom i Asaminom povratku u grad kada se pojavljuje vlasnik zemlje na kojoj se nalazi novi duhovni portal. Naime, određeni ljudi sada žele da preuzmu i duhovni svijet, te ovaj fini gospodin želi da napravi zabavni park i od svijeta duhova napravi atrakciju za turiste, što mu Kora i vazdušni nomadi naravno ne dozvoljavaju. Uskoro se u priču uključuju i vladarske trijade koje divljaju po gradu, a trenutno najveća prijetnja jeste grupa koju smo vidjeli još u knjizi 1, trijada trostruke opasnosti, na čijem se čelu sada nalazi glavni negativac ove priče, Tokuga, koji je poznat po tome što regrutuje ljude iz drugih trijada i tako povećava moć svoje grupe. Njih je unajmio isti čovjek koji namjerava da od duhovnog svijeta napravi atrakciju. Od njih se tražilo da otjeraju vladare vazduhom koji su štitili portal, no ono što Tokuga nije očekivao bili su avatari duhovi koji su mu se suprotstavili. Iz te borbe, zahvaljujući gnevu duhova, on izlazi kao monstrum te preuzima ulogu glavnog negativca. Nakon poraza, Tokuga i trijada trostruke opasnosti netragom nestaju, a Kora i vazdušni nomadi dobijaju novi zadatak. Sada moraju da vrate povjerenje duhova koje su izgubili kada je duhovni portal napadnut. Međutim, to uopšte nije lako, a u prilog tome govori i činjenica da su duhovi bili spremni da opustoše svoj svijet, samo kako bi ljudi izgubili interesovanje za njega. U svojoj ovoj drami pojavljuje se novi problem. Naime, predsjednik Raiko, koji trenutno i nije baš na dobrom glasu zbog njegove kukavičke predaje za vrijeme Kuvirinog napada, kako bi se opet podigao u očima građana, šalje ujedinjene snage da opkole portal, što naravno se ne dopada ni Kori, ni vazdušnim nomadima, a definitivno se najmanje sviđa duhovima.
Korra pokušava da riješi taj problem sa Rajkom, no cijela stvar završava se tako što ljudi okreću leđa Avataru i krive za ovu situaciju. I dok se dešava sva ta gužva koju je Rajko prouzrokovao davanjem obećanja koja ne može da ispuni i optuživanjem Avatara za trenutnu krizu, na scenu dolazi još jedan jako podcijenjen lik koji sve do 4. sezone nije imao prostora da se pokaže, a to je Zhu Li, koja se više od svih bori da građani dobiju sve što im je potrebno i uskoro postaje ozbiljan kandidat za novog predsjednika grada Republike. U međuvremenu, Von Yong Keum netragom nestaje, a Tokuga svojoj bandi iznosi novi plan po kojem će trijada trostruke opasnosti osvojiti ne samo par blokova u gradu, već čitav Republic City, tako što će iskoristiti samog Keuma, tačnije njegov novac, i ukrasti oružja koja su nekada pripadala Kuviri i njenoj vojsci. On uskoro svoj plan sprovodi u djelo, ali mu na put staje tim Avatar, do duše nekompletan. Fali ima Asami, za koju se kasnije ispostavlja da ju je Tokuga kidnapovao i sada je koristi kao jedinu kariku koja će spriječiti Avatara da im smeta. No to nije jedina uloga koju Asami ima. Naime, Tokuga želi da Asami napravi pumpu za raspršivanje gasa koju će iskoristiti da napadne građane koji su se okupili oko portala. Asami pristaje isključivo zbog toga što Tokuga drži Keumov život u šaci. Ali kao što i sami možete da pretpostavite, dešava se nešto što će malo da preokrene igru. Uz pomoć vođe vladarske trijade Creeping Crystal, tim Avatar pronalazi Tokugu i pokušavaju da spasu Asami, ali Tokuga bježi sa taocima i novim oružjem. No Asami ne prepušta stvar slučaju i zahvaljujući njenim vještinama, pumpa za raspršivanje gasa pustit će gas u brod, a ne van njega. I baš u trenutku kada gas preplavi brod i Tokuga, koji je zbog svojih novih duhovnih moći imun otrov, napadne Asami, Korra ulazi u borbu i cijela stvar završava se ulaskom u duhovni svijet gdje Tokuga nestaje, a Korra sklapa dogovor sa duhovima i obećava da će ih štititi. Cijela stvar završava se izborima na kojima pobjeđuje Zhu Li zbog njenih malo rećih herojskih postupaka u prethodnom periodu. Po njenom zahtjevu, zemlja koja je nekada pripadala Keumu i koju je on donirao u znak zahvalnosti Korri i Asami jer su ga spasile, dodijeljena je vazdušnim nomadima na čuvanje. I to vam je stanje svijeta nakon knjige 4 i radnja trilogije Turf Wars. Ako mene pitate, ovaj strip je potpuni promašaj i to iz više razloga, no o tome ću neki drugi put. U svakom slučaju, to je to od ovog videa, nadam se da ste uživali, ako jeste podržite ga i do sljedećeg, pozdrav!